ไว้ดิอะไรทอดดิบ้าบอกเยอะบ้าคือการในอะไรทอดดิเก็บให้เนี่ยนั่นหนังมีอะไรทอดด้วยนะแถวปีนี้ก็ซาดมีอะไรทอดดิบ้าเนี่ยซอสในปองเมียเนี่ยซอสบ้าจะเคยทาการในจราจรระเบียงรถยนต์จะมวยนังกลางใบบ้าคือโคตรขาดทุนเหมือนเต้นจานเจ้าสระพวกไม้ปะโอนแต่กระโปรงแต่ไม่ปัญหาหมดทำไมมันท่าหรือหลินจานทำไมเรียกซีทำไมเชื่อมตามเชิงทำไมปุกทำไมซิลทำไมชื่อทำไมห้ามตามเชิงทำไมกำหนดออกมากาแฟตามอะไรจิบเซ็กก็ปัญหาเคลื่อนมอสโอยอาร์เพื่อการเจริญเรื่องปราบปรามจุดปัตตะขณะมัธยมสมรานขมายโบโบบอกยังบ้านขณะมัธยมสมรานขมายโบโบจะขณะมัธยมประเภทกลอนดมงเกณฑ์ในกองบัญชีตั้งแต่ชนะปีบอลนับปรำปีกรอนใต้ปีมนคือชั่วโมงขณะมัธยมใบโพค่าผลิตขนมประเทศไทยปัจจุบันข้างกรมพลบันเพื่อการผลักดันโรงจักรบอกผลิตขนมประเทศกัมพูชาบอกยังบันโปรชั่วโมงตะจีขณะมัธยมสมรานขมายโบโบปัจจุบันปราบปรามปนกรอบสันได้ได้เป็นชอบสระปฏิจนติงจะปราบปรามประเมินเรฟริกดักตูแตงกติประสงค์กรุ๊ปนึงจะมีสู้ตะการประมาณว่าอังกับเพียบซาปอร์เมียนมากราทีวิญญูตะการคนนี้ในวันเลี้ยมองปีลำลองอาทิตย์ชินโจทย์ที่ปีปากคายมากราชนำปีปอไพ่ประมุ่ยรูปจำบ้านมากรารูปจมูกกรมการเงี้ยกับปงแต่สถานตามมาได้บ่ไปเทยจอมเจ้าครูสังกัดจอมเจ้าตีมุ้ยคันโปซันใจหรือตีพนมปิ้งโดยเมียนเหตุการณ์ครูธนจราจรโดยบอมปลอมมันเนี่ยบันบาบอพาสเอ็ดบุเครื่องตระบานเร่จงโคตรบกจุมนรยนต์จำนวนปีเครื่องในที่ตั้งขังเลือบรรดาหลายรังการค่อยคาดรถยนต์จำนวนปีเครื่องก็โดยเชียร์กองใบหลบปูได้บานปะเปี้ยจุมนรยนต์ตัวแต่มาดองยังเหมือนตอนดังปีมูลและให้ในการปะเปี้ยเราโฮดอรยนต์ปีเครื่องคือทารองการค่อยคาดอะไรยังจะสะสู้กอดแต่ก็เพียบบ่อันนี้ไว้ดิอะไรทอดดิบ้าบอกเยอะบ้าคือการในอะไรทอดดิเก็บให้เนี่ยนั่นหนังมีอะไรทอดด้วยนะแถวปีนี้ก็ซาดมีอะไรทอดดิบ้าเนี่ยซอสในปองเมียเนี่ยซอสบ้าแถวปีนี้ก็ซาดมีอะไรทอดด้วยนะยังเพียบให้จับนี่ว่า用แม่บ้าเลยเคยทากระโปรงแต่เรนเจอร์ใหญ่ใช่ป่ะเคยทาการในจราจรระเบียงรถยนต์จะมวยนังกลางใบบ้าคือโคตรขาดทุนเหมือนเต้นเอาปู่ส้มสู้มันเมื่อบากโบยังไม่ใช่ลูกปู่เมียนโทรไปของเอาไม่เอาไปบากโบยังไม่ใช่หรือบื้นในการบากโบยังมอนแต่จำพี่ได้ไหมเนี่ยbà dân cái ấy mấy đứa cô ở bên cái gì phòng ông bên cái ấy thì tổng cái qua đó chập nhang rồi hoặc bị khơi lan nó chập nhang tuần cái thơ giả cho nó khẩu thế tao thấy có mơ không nè bà chẳng có đâu đâu còn đây mà bốc trương này mà đâu một vô món hay mình thơ giả cho nó càng khỏi thì mình dừng chênh màu ấy lan mà ở trong với con này bà cho lan bác bao giờ mới ra được cho một hàng đấy xong sau còn thơ giả cho oi hàng khỏi trong mà này tha lá thôi bầm rong thôi chân tì bà tay con bây giờ cốt một hàng nào một hàng nó hay gây xong còn thơ giả cho oi hàng khỏi mình dừng chênh đòi mình ai chênh vòi ấy là ở với con không bà anh lấy đi lục pu trong tiêm tia sầm non bị khang con bay vào mát nó bay chui chui rồi dưới coi dòng bài trái pung sầm rúa này sân chăm sầm rúa này sân ở dương trong vây ngay sởn tay pasma rồi dân bom đấy cua vào mát này anh ấy chăm mới ở chiêng vây thằng này sân bò dương cái đấy bằng bò dương vắt rồi rồi dương khang ấy đây bằng bò mình tự phong tay dương bác ai bác hàng vô bị chập lại toàn tôi báo phần nốt đây rồi tao dương bác hàng pì bà ta lỡ những đó sẽ khi này rằng mới nhắc chung bây giờ ní mà bù miền ấy vậy ta canh con đây đi mua lá con phải mua đó bà bù miền là tập hiệp song con đợt anh đang mấy giờ mới sao đừng còn dùng màn phổ tay bốc cả lan cả hôm nhưng mà cứ nó con lan so đi đây kiếp cho kia mà đòi pi khương bóng toàn miền là tập hiệp sợi sky song chua chua quạt đây bù nè bà lớp ban vậy một quạt ban sò mình đua con đi ra thôi dạng bách anh tao ăn chơi không tao ăn vậy đó lấy chụp hiện từ bom đi bom trong sông con chẳng mấy tay nó không ca đo sẽ kia để xa bom chi máu ban bọc bạc rồi dương thà khó ấy bà ơi con thử mua tao vừa ở bên nơi đây giờ là to đi đang man môi của man đây là ban pi mối bao rồi ban pi mơ thằng bị cam ăn mãn rồi bố mấy nước man con đó pi mơ nó em con mà phải ăn con là mà chụp hướng chẳng nhân mơ chiếng là mà chụp hướng chẳng nhân bà bây giờ chôn dương bà hốt cong bay này nâng bàn tay mà mở chiếng hay lỡ đi bọc chuột bà của thằng nãy đã cho bàn pa pia rồi chôn kia rồi hốt đo chấm luôn pi kêu nó bong được kia bong phò mà cha lan là lỡ con này nâng con hốt bàn mà mở pal pon nâng bong phò lỡ cất mấy giờ lỡ đi nó sửa mua tam nó thôi khôi khát ấy
តោនតាមហ្នឹងហើយ ចុះបើគាត់អត់មានលទ្ធភាពត្រូវសងបងហើយលើបងយកយ៉ាងម៉េចដែរបងប្រុស ចាំមើលជាក់ស្ដែងហ្នឹង បាទ តែឥឡូវជួប បាទបងកង់3ទេម្ចាស់ឡានមកបងសម្លោះគ្នាមួយគាត់ទៅបងអើយបាទពូទៅតោះយើងអត់ចង់មានរឿងអញ្ចឹងទេតែធ្វើមិនបើជួបរឿងអញ្ចឹងយើងសម្លោះគ្នាទៅមេតាជនបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយលោកពូម្នាក់បានបើកបរកង់3យើងមិនដឹងថាបើកបរគាត់អង្គុយគេឬក៏យ៉ាងម៉េចទេបានមកបុកជាមួយរថយន្តរហូតដល់ចំនួន2គ្រឿងនៅទីតាំងចំណុចតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីចំចៅខាងលើនេះប្រិមត្តទូតាសិទ្ធិជនយើងហើយថ្ងៃនេះគាត់រត់កង់3បានថវិកាបានមិនដល់ 20000 រៀលទេហើយឥឡូវមកជួបរឿងអញ្ចឹងត្រូវការសងប៉ះប៉ូវទៅលើរថយន្តរបស់គេហើយប្រិមត្តទូតាជនយើងបាទគ្មានអ្នកណាចង់ជួបរឿងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែបើជួបរឿងអញ្ចឹងយើងមានវិធីដោះស្រាយគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនប្រិមត្តជនបាទនេះគឺជាកន្លែងខូចខាតក៏ដូចជាសម្ភារៈខូចខាតយើងមើលចាក់ស្ដាយទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុដែរគឺកង់3របស់គាត់គឺបានរេមកបុកក៏ដូចជាបុករថយន្តចំនួន2គ្រឿងគណៈពេលដែលរថយន្តខាងលើនេះគឺបានថយក្រោយក៏ដូចជាមានអ្នកចរាចរណ៍ផងដែរបាទគឺជាសន្តិសុខសម្រួលចរាចរណ៍ដើម្បីឲ្យរថយន្តនឹងថយក្រោយហើយកង់3នឹងមកនឹងស្លូនឹងបាទយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេគាត់បានបុកជាមួយរថយន្តហើយក៏បុកខ្ទប់ជាមួយរថយន្តព្រុសខាងលើនេះបណ្ដាលឲ្យរថយន្ត2គ្រឿងហ្នឹងគឺថារងការខូចខាតរឿងធ្ងន់ធ្ងរដែរជាពិសេសគឺរថយន្តពណ៌ក្រហមខាងលើនេះ Dខាងលើនេះហើយរួមនឹងកង់3របស់លោកពូក៏ផងដែរយើងមើលតែស្ថានភាពទៅគឺថារងការខូចខាតច្រើនតែសំណាងល្អគឺអត់រងរបួសដល់ប៉ះពាល់ទៅដល់បាទអ្នកធ្វើដំណើរក៏ដូចជាអ្នករួមដំណើរក្នុងកង់3ផងដែរប្រទូតាសិទ្ធិជនយើងឥឡូវអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាប្រធានការចុងក្រោយហ្នឹងគឺពួកគាត់ដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយគ្នាជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់នេះផងដែរបើមិនដល់គ្នាមិនត្រូវសមត្ថកិច្ចធ្វើការវាស់វែងយករថយន្តក៏ដូចជាយកកង់3យកទៅតែសัตว์ទុកហើយរងចាំនឹងការដោះស្រាយថ្ងៃមុខបន្តទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវមហាវិថីចំចៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញអរគុណបងប្អូនទាំងគ្នារាល់ការតាមដានទស្សនា